walau katuha ahwadelun kalon yo abang rusli urrojeh bak tipi bak laya kaja tetapi lawinyo gadohmu komedi abang rusli tro Jawakarta Mokru semangat rahmat Tuhan beri Nyonang gro RI Hude bersejahtera K70 si kurang ton getanyo alami Yo. Pembangunan merti Bandung Karata Budoi. Mudah-mudahan Beklina sei Tanyo anu negeri Hudep bertegak Hudep bersama Sampo Maroke ngon Budoi. Aceh ini Be sampai pilih anu diri wahai pemimpin kepala negara. Hai taman budaya Figurahan Zakri Pegot pentas seni luar biasa Gedulih pentas kemerdekaan Hai rakan Bang Rusli Bit untuk awak menari di sini ramai lagoina. Betul. Na nyong timu lagu, na baca puisi, Betul. na pehrapai lupa tat gura. Betul. Seniman Aceh berehan Zakri, Bahut RI meriah dumrada. Kru semangat rahmat negeri po. Betul. Negeri kenangro beraman tabe. Ude bagetanyo sino bepengpo. Rata je tago Bandung tanyo senang bersari. Nyo nyo. 70 si kurang ton jino KRI nanggro. Nyo. Tanyo tukang merampo bang be sampai cerebre. Ya. Jina walon tanyong ba apa ngolon nyawa. Di drone pajan teguh lahi. Ya. Pernah sadum ngon umu kemerdekaan. Wahai rakan dro. Betul. Yang pegah jino laju berhati. Pewade merdeka yuh karunang dro. Mata sabohro di mutu budi. Pewade nyandron lahi apa lam nang dro. Ya. Yang pegah jino padum umu gubre. Nanggro Acehnya bumo lulai Ba ujung pantai Pulau Sumatera. Betul. Nyo apa gente tunte dang mati. Umuka sampai 72. Dengan RI bang umurap sabe. Hudep sabang Maroke lun mantong tega. Ya Allah negeri kamu hudep bersari. Yo. Mubekna cebre dum anu bangsa. Ni ba malamnya tanyo mecae ude bersari bina seni budaya. Hai munyo menanu pegah ba ulun ka oke. Memang abang Rusuli lahi kan kamu jantanga. Betul. Ngon ulang ton RI ci 2 ton. Okey, hai Bang Rusuli bohate berayu doa. Betul. Semoga sehat di drone sabi. Amin. Tajak rata tau gobe tanyo tamu di wana. Betul. Mujanjan iu melawak, mujanjan iu MT. Mujanjan bohate hana belanja. Tapi yang penting tanyo bu okey. Ya. Tajak Sabang Maroke truk nanggro luar. Betul. Yang oleh dawo di birun langsung ke deh Maroke. Wahai bohate di Sabang kuda. Di lo semawe rame di kota. Kalau Nyo elo. kuda banda lampu mereti. Ni ba amalan nyo tanyo di taman budaya. Pegot acara ulang tahun RI. Betul. Macam tampil segala rupa. Ya. Na yang peh dada juga na yang menari. Yang penting udip tanyo dalam budaya. Ah. Be sampai lupa
berjasa di bidang seni. Talakai doa ke pemimpin taman budaya. Hudep sejahtera bersehat gebi. Ya. Berdiam na belun pedu acara. Ada pi biaya tajo bang senang sekali. Hai memang cita tanya mu doa. Betul. Lebih lom kepala nyo si do Pak Hadi. Betul. Menancit bang sone ngon jajaran dumna. Betul. Butehan anggota umum berpanjang gebi. Iya. Nyo panggung reguler sabe gupuna. Betul. Mujanjan di mana mujanjan uidi. Mujanjan bineh laut mujanjan bineh rima. Iya. Kala buat anak muda yang meseni. Betul. Laga di Sabang garang pulau Betul. Wilayah Aceh ujung Sumatera. Nyo. Ni ba malamnya di Tino cukup beres. Biasan Aceh gepeduk dalam seni budaya. Nyo. Seni budaya nganggutanya baik pemekleh-mekleh. Betul. Nyo seni Aceh bang begot jaga. Ada piramid urang nedang mekleh-mekleh. Kebat? Agam menepueh ngon anu dara. Neuna liang ngon urang rap sama tu pepe. Danyo seni Aceh yang ule pemula. Hai memang kabudoi. Kontes. Bek gu pegah orangnya di tibreh. Tijem gu pegah haba. Tijem kemuja malamnya ulun kunuk tes. Bek pueh nu tamung lam temah. Jaja ulau tak kawe bago. Jika lo. Ungko jerbo langkawan kadra. Nyo apa gente tunte kau do. Betul. Matang ilun gogo panggung taman budaya. Nyo jamun jino darang ineng gaduh lele ngenti do. Di cunggo di pedu dada. Lagi nyan budaya memang kahana cocok. Lebih ke ka grup lampado. Kajak pedu di Aceh Raya. Hai memang kabudoi cukup tak cocok. Naga pegah lembuno hanjut muruko bak panggung budaya. Betul. Munyokan pegah menan cewek ngon cowok. Baik gaduh bak tiktok nyeng hana-hana. Nyeng got-got dinan nyeng cocok-cocok. Yang penting tak culok bak sosial media. Betul. Baik tajak kenal ladum ka utok. Meng-meng kamu plok mentong megaya. Wate malam gaduh gegok-gok. Dan ada mutakok kalau lagi boh giri Tuhan. Oleh karenanya bek tak do bek bak tiktok tanya ka Tuhan. Memang kau betul hebang media lagi lon kau do. Punya bukalan tidak mu blek mata. Punya di Aceh budayanya memang hana cocok. Gaduh pudu atra atero luar biasa. Begot jino gedanyo gede jino tao. Abalam pako seni budaya. Punya gaduh tiuli jaro ni popo. Bek gaduh mo kamu tino mu ba acara. Kru semangat nyobek le kajian ming dayu jo ba MC yang dara. Danyo ka abih acara singoh berangkat ugur-ugo. Oleh nyanta pok gede ulang pa. Yang penting danyo bek le pupanyang kajut dajak. Tiulimu